You might already know us, but in case you forgot, I'm Nunhut. I'm Zoe. I'm Sam. And we have a new member. It's Shamrock. Hi. Entunia tang thudang Bible tang thu Bible mi poimo ma khat pathian mi zat ma khat tang thu gen khom non di and then again kichang ano kha coloring activity hi the okay Akas kayo. yes lu sang le color di ma tunia ko tang thua izil di wichi le halda kichi ma halda kichi zol nei nu mei khate ve ama kha nidang laya juda kumpipa Josiah hun laya kha abyakin apathian byak na inu kha lui gopta asia khongom ta mo hojaka kha kumpipa Josiah in kha ibol thak diu asia namun te chinchin siampu chi dia siampu hilkia makaya kha a hoilo na te khongon velu mo inchin mi abol di samu in bol siamte mo waite kyanga kha asum ko ya lawai chi le ele ki khop changa sumi tho moi male tholo waidan dana suma tho teu kha abyakin bol te kyang opia waite na pediu chi ma inchin bangthu mai chi le mo ino ya byakin repair te ma byakin bol te omoi chu ya byakin bol sumwa kha van alui te hoino lo te khong pa yu male inchin wala ka bang oma bang moi chi le lai bului pi khat kha leivui khong bangop khat mu mo dan bu khat mu chin o ye lai bu poimo taka hi khadi Bible dan na hi mo kumpi pa Josiah kyanga kha Josiah kyanga kha eno kumpi pa o he lai bului pi khat nin gop se gop khat kamu chi kumpi pa Josiah o mai sen ya bang thu ki gel a bangi lo dia ya athei te kyanga dot di te ke heuti te kya vadongun chima hoita ka kha siam pi pa hilkia to alom ten mo anung zui ten chini kwa kyangang paiwa ichile kwa kyangang paiwa ichile zol nei nu halda kyangang payu mo inchin halda in kha alaibu sim sakin chin he thu ki gel chu banga ichi le no ma pathian hoita ka benon lo adan thu piak te zuino lo nei chiangwa pathian na na tu sia nan tum sak ding thu ki gel hi chi wai thu kha na kumpi pau kyanga ma okay wai thu kha na kumpi pau kyanga bagenun chi ma siam pipa hilkia to alom ten kha kumpipa kyangan gen takwa kha kumpipa mai zin lom 18 ni pathian na tai san khata vele mo chin ki siglo a he thala swak ada thala swak mo ki siglo chin apon bang baro se ma inchin adang kha again banga zol nei nun again banga chile zol nei nun again te kha a u tu again heloi chu so kumpipa Josiah na pathianin banga gen nom na ya mo bangki kya genu ta ya athete kya badong na chi ma banga adang banggen la ya zol nei nun banggen la ya ichi ale Josiah chu yai thu kha azakena mo kisi ka poyasa kibol hoi ma agam bol hoi thaka soba ma chu pathianina a happy na tang sandi si legen ko ma tunai zil khatang thu tom chi khwaite hilele banga thupi nai chile pathianin ni ten jang kho ma hin hai chu kumpi pa Josiah tungto na kha abyakinu mo tempulu agamu biak na lama kilam thang na honun sa wai om na dia kha kumpi pa chawai theilo male siam pu pa hilkia ka long ten le asepu om and then zol nei nu halda le mun poimo taka ki hel kha bang chida nai chile wai lai bu sunga bang ki gel chi theilo wai chu pathianin bangun gen no ma chi theilo male siang eno wai lai bu sunga ki gel kha
bangena chi thelo wai thelo ja kwa kha a theite pathianin kwa kya kwa tungto na hon gena chi adot na dwa kha zone nu halda kya nga ba ma halda ki le pathianin bang on e kya nga gen ma chi mau thelo mole I have a question. Were there any other like women like other women who had jobs like Olga? Wai hon lai mo he tu mai te le pathianin sang tu hun ta kale zone anna ke chi bang le ma na thi la he Deborah tang ko le sim kha ve wai mole Deborah bang le zone hi hoi changa vai hom ni judge le hi ma in gal do bang ale kwan remember Zoe Zana skula no bangale na chulu tu kha women history month in nidang laya khanu meite bang chi chale ama school le kai nidang laya khanu meite school le kai lo job le nei thailo vote le khe thailo chi mole nanga wow wai khan hoi lo lo fair lo na chi wai mole hilele hu ta ka wai malam pe ka bible hun lai pathian nu me le na sang pasal le sang mole so naw pang le sang wai da na kha e tele naw pang hilele pasal hilele nu me hilele pathian in isa ka on sang ma question dangom lai ha le da tu dang okay siang nang da tu dom ya any question okay han dang le He's studying a mouth. Aha bang na chinai pa And he's studying a mouth. Yes And doctor my face. Okay And out. Yes And also, how come the king could rip out his clothes? Because like if you try to rip out your clothes, you can't move. Nidang lai kha amau thil khong poe sak luat changwa wa not fair ai kele kisig luat na da luat na khong dei changwa kha a show na diwa te siama tu lai chu oh no khong ki chi mai tal khong ki be wai lai chu a da luat changwa a kisig luat changwa a he luat chang khonga wa na kek sak kha a show na wai chu ala na man adangom lai ya do tu tawi om non lo ma Okay genod la omlo ma okay hoi takin na ngai wa tunya izil kha thupi lo apoi mo lo mo naw pang hilele nu me hilele pasal hilele pathiane nang jang pe hui pe kale pathiane ni ana sang ta ma so wa table siang nang koi pen na color dale he pen ma he pen ma okay Zoe nang koi pen color di this one nun nang he step by step in hi dia ma story koi kam pai ma sa koi second yes have fun What is this the king? Aha this the king yeah this hai to yal kha kum pi pa ma Is there any kind of like yellow? Is there any kind of yellow? Dota okay let me see wow nice color mo boy siang ba ma okay wow so yale colorful mo bandang color nang last step te Yeah, I did. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Siang. Wow. Saya lemon na. Terutama siang. No le no kaya na. Ano na siya?